Maitei. Peina Shenepehenwe Walter Osmar, amo agende apusape, marandupi amongetana. Neputivonamo cotembiapona, rembojasami ambuepe. Harry Potaveramo, Cobareje Huacature Jaime WhatsApp 0976 46 17 41. Petein yeupe Kirito Jesús o atao jono, jaumaje petein tabape. O Pepe omahemi Marta Jamaria rogape. Omahewi boi Maria, o guapupe y pumata y tepe, jaoye pusaka, o miñe eponaiste Jesús me evareje. Marta catu oye apuji upinare, y posima catu jaoye plaguea Jesús pe, dereje saipio cose hermana, y ñara gana y tereima, eremina supeta se putimo. Jesús catombo joai supe. Marta, Marta, hetampa erere yepi apu, hapeteimba ende curire y coteeva, jamaria oyapo y ponaba. Daipori peva oje kuivana isugui. Sereke usrendire hendua. Heteitemba ereje ya yepi apu. Jaiko inigo ko arapupe, gente ñaña aputepe. Jaiko ape hapepe, oliveva reje ya yepi apu ko ereje. Jaime teboinda ya gure koyuru ya. Oportunidad ya vi a mi hamuatena. Ya hasa hamuaya de lo aguandie. Ya gure ko paisa guatembiapo. Va a popu. O manejeba peñande pu angata pensamiento. Haya yepi apu ñande cane o. Hañande pireba ima katusa pu ante. Ta eminan debe. Ko amba o manejeba ko ere ñande acá. Ha hoy pe aba peñande tiempo ñande hewiningo. Sapu ante ñande mbo hesaraipe. Añete jape y ponaba ñamomba Jape baja hina peñande yo ayutu paña de yarandie. De isengo peba nere penave me hamba evereje sino o sea nere penave me la jaco apereje guareje sino ñañeja a mi jawante ko ñamboquepe ñande arabo imbukumillepe ñamomba eguasu jawatu paña de yarape Yella pona ko María oyapoa kwe ñañeja a ñamombaretera ñande yo ayukirito Jesús die ñamomba supe ya yerurepe putu ponambaba ha eva Espíritu Santo pe ñande moinu jama upeisa pe yavi ata ha hetamba ya boropu akata upe aroingo he ila ñande yarañe eko San Mateo capítulo 6 versículo 33 pe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Ya se cañan de yarabe, Kirito Jesús erabe, haupecha tuiko, ñan de yara tanero asa.